Ok, pravimo burrito bosanac, koji sam pravio na street food marketu. Uglavnom bosanski sastojci, meksički ogrtač. A ja taj ogrtač, odnosno tortilje, pravim na voko okrenutom, naopako, da budu velike ko mjesec i noć i da ih ja mogu natrpat ko krkan. Za punjenje prvo isjeckamo balkansko sveto trojstvo, paradajz, kupus i luk. Onda napravimo sos, najjednostavnija najbolji, pavlaka, bijeli luk, voda, sol. Ali sam ja umjesto vode stavio znoj od ovog useljenog paradajza. I onda pržimo meso koje smo izvadili iz suđukica. I dok se prži ovako i degenečiš, onaj debilni sladlić što je jedno vrijeme bio popularan. I što i ti više degenečiš, meso se više rasipa i u jednom trenutku rokneš sir na to da se istopi. Malo prepržimo grad da pokupi napuštene okuse suđukica i onda asembliramo sos, meso, linija kajmaka koju će ovo vrelo meso istopiti. Onda gra salata, još jedan sloj sosa. Smotamo i ovaj put neću degustirati ja, nego jedan čovjek do kojega idemo u Zencu i kojim sam namijenio 500 maraka skupljenih na street food marketu od prodaje ovog burita. Ovo je Saša, jedan predivan čovjek koji je ostao na ulicu i u ovom tunelu spavao 2 godine nakon što su mu ukrali auto. Srećko Stipović je napravio prilog o njemu, vjerovatno mu spasio život i sad napokon živi u stanu. I raduje se što može vrt kanala na ovom starom televizoru, više nego mi kad bi dobili novi iPhone. Ali njegovi i naši pojmovi sreće su priča za sebe. Pomoć mu je nažalost još uvijek potrebna, a kako da to uradite imate u opisu klipa. Ja sam, nadam se, bar malo pomogao, dobio svoju dozu dopamina i pozdravio ovog dragog čovjeka. Gdje ćemo mi jesti?